Ni Top Figure TV twongeye kubaha ikaze nk'uko bisanzwe muri kumwe na ko twongeye kuza mu biganiro byacu nk'uko bisanzwe tubazaniye ikiganiro kidasanzwe ariko urebye kirasanzwe uretse ko kirimo ubwenge n'ubuhemu bwinshi, aho no muri ino minsi tugenda dushishikariza abantu kwitonda no kwitondera ibijyanye n'ubuhanuzi bwa kino gihe, ibijyanye n'abakozi b'Imana ba kino gihe, bavandimwe abakozi b'Imana ba kino gihe by'ukuri. Rimwe na rimwe tugenda twibaza, ese dukora umurimo nk'abawuhamagariwe, dukora umurimo nk'abawigira ku bandi, dukora umurimo nk'abawumvise ku bandi? Ibyo ni byo bibazo benshi tugenda twibaza mwa kino gihe. Rero tugusaba gukanda subscribe kugira ngo ukomeze ubone inkuru za Top Figure TV. Ku ikubitiro ni Pastor Jeanne d'Arc. Pastor Jeanne d'Arc ayoboye rero urushengero rwitwa Iriba ry'Ubugingo. Aherutse gukora agasha aho aheruka kugurisha urusengero by'ukuri rwari rufitiye akamaro abakristo benshi. Abakristo baritanze uko bashoboye, waratanze ibati, watanze itafari kugira ngo urusengero rwubakwe. Mbese ukabona ko umuntu wese yari afite ubushake bwo ku rusengero rwakubakwa, kandi bashize nk'imbaraga by'ukuri zikomeye kandi zaranagaragaye. Rero Pastor Jeanne d'Arc yakoze agashya, niwe yari yoye urwo rusengero nk'uko twabibabwiye rwitwa Iriba ry'Ubugingo. Ku bataruzi, ruherereye mu mujyi wa Kigali, akarere n'aka Gasabo, umurenge ni wa Bumbogo, akagari n'Ingara, umudugudu ni uwa Ruraza. Rero uwo Pastor Jeanne d'Arc yagurishije urwo rusengero, arugurishwa n'uwitwa Ukwizera Nehemiya, akaba afite icyitwa Living Hope Academy. By'ukuri bavandimwe ntabwo biba byoroshe, abantu mwaragendanye mu rusengero kandi warabashumbye bakwita umushumba kandi bakubaha. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo bazotumenyera ku byo twama, ariko by'ukuri sinibaza ibi vyamwa Pastor Jeanne d'Arc yamiye abakristo ko ari ivyamwa by'ukuri by'umuyobozi, ivyamwa by'umupasteri, ivyamwa by'umuntu nka Pastor Jeanne d'Arc. By'ukuri yakoze agashya, kandi agashya yakoze ntabwo karyoheye abantu. Rero n'amakuru yavuzwe kenshi, yagiye aca ku mbuga nkoranyambaga nyinshi. By'ukuri natwe dushimye kubazanira iyi nkuru kugira ngo namwe tuyibanyuriremwo. Haniya no kugira ngo dusangire amakuru avuga ngo ese abahanuzi ba kino gihe, ubuhanuzi twemera, abayobozi dufite muri no minsi, mbega bimeze bite? Rero nk'uko bimeze, yarugurishije biciye mu manyanga akomeye cyane, ku buryo yahenze aba bari kumwe mu rusengero, arabwira ko urusengero bagiye kugwimurira ahandi, ariyo mpamvu rugurishijwe. Rero urwo rusengero yarugurishije miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda, akoresheje amanyanga menshi, arashaka abamusinyira abayobozi bamwe mu rwo rusengero, cyane ko turangije kubabwira ko yabemeje ko urusengero rugiye kwimukira ahandi, babonye parisera ahandi. Ababimufashijemwo gusinya cyangwa se mu iryo gurishwa ry'urwo rusengero, haragaragara uwitwa Karangwa Fabien, haragaragara n'uwitwa Nahingede Trifine. Rero nabo ariko biravugwa ko nabo yoba yabahenze ubwenge, rero ku ikubitiro rukimara kugurishwa, aho bagiye kumenyera ko nabo babeshwe, nuko yababwiye ngo bazajye kumwitwarira aho bashaka. Kuva icyo gihe rero Pastor Jeanne d'Arc yararigise, ntiyongeye kuboneka.
ntiyongeye kuboneka, yakuyeho telefone, abandi arabloka, abandi abashyira blacklist, ubu ntawongeye kumubona. N'ayo makuru rero ariko aragenda avuga kuri Pastor Jeanne d'Arc n'urusengero rwiwe, iriba ry'ubugingo, ariko nitwibaza niba ari iriba ry'ubugingo by'ukuri urebye ibyo yakoze n'ibyakoreye abayoboke. Rero dukunda kubasaba gukanda subscribe kugira ngo izi nkuru ko zigiye zinyura kuri channel yacu zigende zibageraho. Mwakoze cyane, mwari kumwe na Imana mujye baho umugisha. Ciao ciao.